In the name of Jesus Christ. Yankopon should all peace. Say Uguswa Oshaye Nautie. Mo follow radio no mo fan chaye na MCR for no omoda abonyum saas omoda aja fidie no wanfa. Mo fan chaye enti koswa na follow na one ye mompae. Ye koswa bompaye asre urade se obonefo no hihye biara ewo demu no awrade mpengumae. Amen. Obonefo no hihye bia ewo yenim ene dey ye difre ne ye fibam ye didie ne ye num awrade fanche kase awrade wasem se enye ye ne honam ne moja na enya ene anopai ene awie enumrei obonefo no hihye ewo demu no mo ewo na wotwe no mo awrade pegumaye any evil agenda any diabolic be a maso so peguma me ma peguma me chuma yes demo pray
In the name of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Obompaye. Etwatwo. Edo wakoma so ade akwarade nim enede. Oso onim de hia unyina. Aso jese osan bisa no. Be wano se no kan no. Matthew chapter 7 verse number 7. Be wano oso bisa. Oso boom. Osi shoshe be wada na bisa na pastor fora ya pop wa no shoshe ba koma so wo yeso wo yeso wo yeso bisa Jesus, bisa. Michael Chem, bisa. Patience, Sompa bisa. Janet Apostle bisa. Dina Asari bisa. Portia Osei bisa. In the name of Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. One more space in the so you type amen. Amen. It just say enyeho. Wa wo shamia utie me yim payama and now no pay so wa wo yare juwayare sa amen wa juma sama ye bisi basa juma ni ye amen erade fa ne sanka juma no amen juma ne sam peja biom amen mo amoye dwadefo mo amoton niema erade twa atofo mamo amen erade twa atofo mamo amen to ayento amen to so ayentua amen abutu kwa ye de ne wakwanto no hye nsa amen awrade ma akwanto ma sonje amen awrade ma ho ban ye de driver fo nya do su ko Yesu mojem amen awrade ntwe a passenger fo ma mo amen awrade ma mo kwanso jojo amen awrade ma ne simuye amen ene de bani da so asa nyame obokwanto ba be kwan ni onyame on kai mo amen awrade kai mo amen wa wade sem hye awrade nsa amen ma no me de omodo su ko Yesu moje amen erade fa ne sanka omano amen juma no wa wo sem no amen kwenti sem no amen o hye ya utie obi man so onyame nya obubru ho ade obi man so amen erade kai obi man so ye de Ghana kuafo do su ko Yesu moje mo amen de afare fo hye erade nsa amen ene de modi fre nya nhyira amen fi baso nya nhyira amen fra dance ma amen fra dance ma amen koma so ade na erade ye mo Yesu demo na bompaye give so say amen me be for na to ma fa ni pa mienu miensa bi pe yemra ni nti ene numbers na ene da screen enim no 0557 000 967 and 0553 53 89. Let's just offer to through a feed no do more feed in a case go phone a phone dance o my feedback I enter mama for frafwa odikai. Praise God. Praise God. Make a session here. Meet you. Now me down for you. Kasa you. Hallelujah, Papa. Kasa menti you kasa you. Hallelujah. O tie no ma me for o tie no. Praise God. Was went to men nyina so obetimi asan ababiom. Ya best stress am fra mamuntie mo montie mo phone. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pacho udini baby bisa with 50 man ponting. Pacho bizia ayansa. Ma pomidre. Erade a oye yare safo. Wakwa po erade ma wa yare sanon
tono so mana pomoten wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okase free wo na de na oje mo merade. The friend is still Papa free go akwa. Ene sina The me. jam ma me ko mo ni and you must say that. Erade Ernestina Erade oye yare safo on saw mama yade onu nuanu mo adwuma se Erade mie kwama mo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ujira suru. Hallelujah. Udini baby okase free na de na oje mo Erade. And Patron, we will say, because I think town, but some swear, according to Mishra, and Ado, Emma, Ado, Albert. Erade ensawam wafuna ose ne ba Ado Albert Erade oye senche ni Nyankopon na ushira edikanfo Abraham wa kwantum ni Isaac mono Erade ma ento Albert so wo yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ujina so until my men for praise God. Hallelujah. Would daily baby or case through. But show if you get a free region. But show me I am my own soka crama. I show me them coming in there. You are this time when I'm coming to my son. A ratio ya resafo sawa fra ya de ni kura juma sumani ye wo yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. That's right. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kase free na de na oje mo merade. The kase that's right. Online twetwe sisi da na ho kakra. Online sisi da na ho baby o wo no. Walk room. Metio. And the line no more. Praise God. That's a bottle of brain. So come on, Radema Bosha ya show no mremu wo Yesu temo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Kentika udini baby okase fru na dia na oje mara de papa. Bajo ben ko tumi ko to asara. Ashama kofi miti o papa. Erade kofi se ohia divine protection. Erade bambo nisika sem. Erade domino na wotwe yamano no mfase damo. Amen. Amen. Praise God. Udini baby okase fru. Mitio. Na yaresa mi ba yaresa mbaba kuntinya kan lo takwa nyano ntini hiya mo fi obesa na yare amama Erate peja hosa wa wafna. Amen. Na busha ne maso obonefo no bema bia wa peje tia one ne ma erade ma ni nyina num ayaresa twufa busua no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na oje mo merade. Pametasi so tu. Mitio. Hiya bambo baba ko sa ka ya exams. Hiya so de kunum de baba. Erade sotum wafna. Na ma obambo no nya kese won ne ma ho. O se ka obunyansa o mise erade. Exams a ne bana koye onfan kunudie mara wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na oje mo merade. Erade ode batu yemo no. Erade nhye wasundwe mo. Se na Israel fo no ko pie Misrim no. Se na oyema o erade nyesa ma wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Udini baby okase fru kentika. My name is Mr. President Obom. Bacho, me ni nyezuma ko yibra. Erade o se yensa na adwuma na ebeyeyi o se nsa anya adwuma mane ne di wakwa Messi ni Erade twe adwuma ma no twe contract ma no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru na die na oje mu Erade.
Kasafita kwa minalini mframu mpa manini sisi. Erade me soma wasem ko takwa o se ma tampiem no de say yarowa erade sa wa fran yade o takwa ho amen Amen. Praise the Lord papa odini baby o kase furu na de na o jamu ma erade papa mami rules kase na balance mami rules be aba na yare because na ko mudeni mabusu yanso na erade o ye yare safo sa wa fran rules yade na busuan so bo mo ho ban amen Amen. Praise God for Christ. Hallelujah papa Odini baby o kase furu Sompa 93.1Fm kase furu kunansi me ba ko school sinemi anope ko asa fese ni niya baby bi oba no wo bia me bompa se onyankopon yare san entwimfa nani no so eni yade tunyira wo Yesu dem amen Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kase furu na de na wo jamu ma Okay, some question. Last week, this man, actual money about to be customer going up. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Erade nkoswa ma miracle no enkoso miracle money ne erade ma unya bebre wo Yesu dem amen Amen. For the last caller. Praise God. Hallelujah papa Odini baby bi o kase furu papa yoje ni hawa masama amasama Aka, meti o mame papa ngape nisema nizi kwa homa nkoso on kule mabubai eni kule nwa edi nsebe ke bia ni nsirama Erade wa franchi wa amasama erade here divine protection erade won adwumasem osikasem erade ye won abrabom senchene mo dance wo Yesu demo amen Amen. we mo fan cheyen na ye sign out na mesia mo pese ye no mo bompai ofra me ne me team no ye no mo be bompai yenti announcement we tia MCR mode Archbishop, the late Archbishop Emeritus Dr. Samuel Richard Ade. Sofu pomo poa onyame de dum wiase ne oman Ghana. Onyankopon de na ye dwuma so agi akran pempem rade na watete asofo ahya asofo ebrom pem nan afeti wiase no ebraso se nyankopon abefa no se ombegina ome na ochrechi yawada ya ena ebusua yi se ye dini na wotwe da ewo Heroes Park anka na Sakasaka Park ewo Kumasi Sports Stadium ena ebaso eye ewia dumienu kosi enyumere no nsia meka ochira echi yawada ya na papa yi na nyame fa no so de Shallow United Church ebaye sa papa kuru ya so na ode Archbishop Ade Theological Institute AATI formerly known as Shallow Bible Training Center for Pastors onu kuru ya na nyame fa no so de International Council of Churches and Ministers of Great Britain ICCMGB or the buy nyame abefano ekona homachim sasofo pon or se fata se ye shene numunyam ebra nyame abefano enti adofo ne adomfo nyina ne wonwa wafa sukul ne titiye mu asofo apeti wiase eda ya wada ene yedi ya papa ena otweda mi amene okase ono eno shem sofo ede hu gume so meye ne papre kope enti yawada ewia dumie ne sani ntino na me ba mo a mo ba counseling yawada biawo eye sida worship center no ochina ya sesa counsel ye dia bakina okuadai anopa no nsia ekosi ewia no mino enam yawada eye na otweda nti eye ochina nkwa na ya sesa cancer dan nti mo mo pese mo ba cancer na de eye ochina okuadai efre anopa no nsia kosi ewia no minu na efiada mpaibo no de eye anopa ebekoso sa anopa no nkro no nyame hyamo se mo se mo mre na mo de tie mo furu sida hour eye Monday to Friday Kumasi radio no mo amutie mo fanche eye MCR for nada omada we ni de nya bronsam with omada mo fanche so omanfa montem na sabre di edede okoye bia ensi wuye yenko ne yenkofa no nsia kase bono emro have a good day bye bye.
Bye. Wante unipeduasia wote ayaresase esono se wapu ana esono se wote ayaresase esono se wapu muden ana esono se wahoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonnim yare no kofa bai we aye 21st clinic yina so a ye de sayare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye enhoma bi a efri osisi achi se de ohu screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom ayana etwetwew eye wo ya itutu tituni anajo itimi ka ona ba kopɛ